Lamdamasik Mahiroi Sing na Mahi Masing Tamad Apan Pidan na ba Governor Dr. Nazma Hatula na Miyam Apil Taukray. Manipur da Native Election IMD Game Sing a government atu matam da takthok pa hawragan hana MLA Dr. I Ibon din phong dokray. Congress workers in ngarag Prime Minister ki mitam mai tha ki bi thong BJP ki thomi singna condemn tokray. Manipur University ki nauna khan khaba Vice Chancellor Professor Ajay Prasad Pandey ngasida ki BC oina thaupu ba hawkray. Amasung pagalak lagaw maru lana sisina balaite mapamsan dispose tawragan hana SP Impal West and Heroes na Fongdokray. Mayam kurumjare adom na yengbiri basa Impact News ni ay okram samendro nauzig pungjas pawgi maru iba pausing miyam na pijari. Lamdam sig Mahiroi Sing na Mahi Masing Tamad Apan Mapidan na ba Governor Dr. Nazma Hatula na Marilyn na kuding makta apil taukray. Ngasi pangtok iba Tampasana Girls Higher Secondary School ki annual freshers meet kam literary and cultural meet ki thoramda athoy mithunglen oy kiba Governor Hatula na makata na hai kibada Manipur da no makang na thokli issue kaya amadi ban blockade na maram oiraga Mahi Masing Tamle ba Mahiroi Sing da sound awab chaiteng piri Manipur ki matang na palladu na Governor na makata na hai kibada Manipur ki ina kulaba art and culture amadi sports na lamdam asibu malem na sakhangli lamdam sigi miyoi singda masagi tongan bahai sing basing laijai masigi damang aikoi punamak na sauthok jai amaromda lamdam sigi nupa masam de nupi masa sing da lady bahai sing basing asi encourage tawbirabadi state asigi tanatana laibag asigi hena mingset purak pangamgani loinana Mahiroi ama oina matam manghandana pukchel sengna madi thaksika khangna mai tamlabadi laibag asigi afaba citizen oigani fongdoki Thoramatuda Forest Minister I Hemachandra Amadi MLA Landhoni Su Sarugyaki. There are so many issues which are facing especially the educational institution. Continuous agitations, band, blockades, they are causing a hindrance in the education of our children. Many a student come and meet me with their grievances and complaints, and I told them that your first job is to study, to learn, and then whatever you want to do, you can do later on. But your first priority is to have education, knowledge, which is the most important thing in your life. We need you. You are our next generation. When we educate a girl, we educate the next generation. A nation I am Kim Ladybama Sing government at Matum the Takok Bahorgan Hana or Nam Assembly Constituency MLA Dr. I Ibol bin a Fong Dokray, Wafamasing as a Bishnupur District Manung Chanba, Taubul Manning Lekai the Nauna Saba, Taubul Kadajit Primary School Sangaba Toramda, emulation of Fong Dokibane, Toramutus MLA Dr. I Ibol bin a Makatana Haikibada, Housing Akoki Mapima Pa or which Minister the Karisu later Bamakum Etek, Torokibasi Yamna Hakshan and Law Yamade, Paleb government as in a su Madugichap Sab Bakum Pigani Fongdoki. Central government ka punasamin na riba Naga People's Front asi nation IMG party ni maramaduna BJP na Manipur government pai krabade aikho gi sahi kya gi mamang dagi leisure club Manipur gi lamsing masieta na kai khragani hana mahak na makata ki karana diriga kamo na kabe ki kamul ki homen demand over chongara Naga isini no sing maya amana greater Naga ni demand over aikho gi dehuri ba dehuri ba district parishe masi gatan aikho leisure gatre Adu kata orang dekoi lam sih kasi pisah lagi pura, sakoi pura, Manipur kai kita pura, kai kita pura, kanan kai kita pura, kanan kai kita pura, mahal foto, kanan kita pun yang kange, kan kita pun yang kange, adu nanti itu perjalanan orang pun nak tahu dia macam mana, ada yang buat video, adu BJP kita buat lagi, Manipur semua yang kai ini.
Nakal Lamromda, Bishnupur District DCM Hare Krishna Fondo Kibata House, South Pakungam, Oinan, Pandam, the Mafam Kada, Lepalatan Education, Mangala Sipina Naba, School Kia Saga Le Adubu, Nauri Bangang Sing the Mahitambam Sangi, Wahan Talk, a Mayak Sing, Kangalaba Matamdata, Angang Sing the Apabu Mahipi Bangamgan Yamade, Masidama Oiba Sing Achobutodang, Layana, Mark Fondoki. Angang never seen the hair of Matamda. Todang Mahum Mahungari, Namarway, the Galley. She said, I'm here, shut up about them. Magitumba, Chadagai, Mahum Chadin, I don't do Shuway, Chadra Masana American, Chadra, hold of the Yatra, Ramana, I never that. Someone said, she's the Federal to the Panda who is look, she we are Mam's Canada, England. Ngarang Congress ki Thomi Singh na thasi kunmari ki ukrul ki thawto kamari lenana India ki Prime Minister Narendra Modi ki mitam ai tha ki ba adubu yaning da phongtok kunanga sineta pa chutek leiba BJP head office ta BJP ki Thomi kya na wakat mifam sathakre ngasi ki wakat mifam da ukrul ki laibak thi ba thawdok politicize tawbi kano ukrul ki thawdok ADGP na thizin ba yaroi matik sadaba Manipur ki Chief Minister pham thado tat ki politics satna ba yaroi Prime Minister ki effigy Congress mahila na mai thafam thokte hana iba play card kya su sijinaki Wakan Mifam Sarugyakiba, BJP Mahila Morcha National Vice President, Adhikari Mayum Sardana, Ngarang Congress ki Thomi Singh Narendra Modi ki Fiji Mai Thariba se, Laibak Tibane, Ukrul ki Tawdok Manipur ki Home Minister Gaikangam Matik Sadabu, Tokibane, Madugi Daita, Gaikangam and Logadam Hana Fondoki. Manipur ki CM na Ukrul da Set Pahibasi, Lady by State ki, Law and Order ki Matanga Pariba, Law and Order Bunga Iba Dugumba, Home Minister Sri Gaikangam na. Mahaki matau ningthina tawdre haibagi chap chaba kudam mama phangaba phawbada Bharat ki Prime Minister da thangjin nanaba Bharatiya Janata Party da thangjin nanaba honaba haibase Bharatiya Janata Party Mahila Morcha na chuknya yaningde masagi state ki oiba law and order ngak pangamdraba Manipur ki CM da thoiba thawdok asida seksil thorang laukhat pangamdraba Sri Gaikangam Home Minister masana khangna masana pham thadok pham thoi Lakator Betara Mathoisu Manipur Legislative Assembly election da Election Commission of India na kaya yamna sumna urkul the free and fair election pangthop ngamgado ribano district asida the election oiraroi selection oiragan hana Kasamtong Assembly constituency ki MLA laisom ibom chana fongdokre ngasi Kasamtong laisom lerk lebe MLA si ki yumna pangthoki ba press metamada ibom chana makata na hai ki bada urkul ase yekna bagi khongmi lanmina khudum san khrabara haina su hanglakli Ngasi ki press meet adu da NCP ki State General Secretary Soram Iboyai mana fongdorakoda tha asigi kunmari da ukrul da Manipur ki Chief Minister da attack satha ki badu Manipur ki integrity da attack satha ba pangkak ne masida Manipur ama da India government na action lokhat pham thoi cabinet decision ama lorga UNC nation IM ase loan yadav organization ama ni hana lauthok na ba central government da taksin pham thoi Manipur thugai na ba wangang lamba Nagaland ki Chief Minister TR Jaliang na thoki ba thodok asigi daita pum na ba lopham thoi hana su makata ki Okhul district ta chai si manung da election tobung ngani thajati UNC IM UNC TLA na singmana boot capture torga election ki mohut makoi na pa mong da candidate selection to ki ya election mohut madu oragadi lakadu sarkar se karamba party na semang gadur na haibudu UNCIM amadi Nagaland Chief Minister ki apamada sarkar semen ki yabu wafam si bar sarkar Manipur sarkar amadi Manipur leriba political party punamak party khen wa thamdana leba ki damuk kupna khanapum thoe nei Lamdama Chief Minister amada nomain attack sathara kraba matung police kara suspend tawbuna thokriba thawdok odig waration purak ngamloi haina Manipur Pradesh Trinamool Congress na thamlakli hauki bank daleba party asigi office ta ngasi pawmi singa unaba mada party asigi president Kim Gangte na state amagi Chief Minister amada attack tawbu thawdok adu state asida leidiba political party khudimang akan momong da condemn tawfam thoe thokriba thawdok adu karam na thokriba no haina hangat na yenglabade state asida maru ina chingda law and order amadi administration leitre tak Police personnel kara suspend tabugi mahuta Home Minister ki thausu puriba Deputy Chief Minister Gaikangam status ki law and order ngak pangam drabanina moral ground pham thadok pham thoi Chief Minister amasung Cabinet Minister fawbada attack tawriba sinade misam praja singi punsi kari phibam leiramgani thawdok adu ki matang da central government ngasi fawba wai amata phongdok tana leiribana karigino mikhal maya ki political party amaga hundun launarabasu all political party ki mifam pangthoktuna center da taksin ba mathau tare hana phongdoki Constable Singh SI Singh suspend tawbagi mahutta Home Minister himself
must resign. Administration, governance, amatta suching the late haibasi masina utli. Chief Minister asi jingda magi masak phao khangdaba ayambane. Aduna utpadi attachment suplay later people ga. Ning thau sing na pan mamatamda ning thau adu jingnung da chatle ekhoi tai. Ngasi di jingda CM la haibasi ita ta de. Home Minister la haibasi ita ta de. Jingda su khara toina chat piba oirabadi attachment nungsina badu henna la. Manipur University ki nauna khan kharba Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey ngasi University asige VC oina thaupu khre pau gi likhuna magi matung ina mark ngasi VC oina thaupu khra matung University asige din amasung head sing oiba mifam ama kau khi hari mifam do ano wa VC asina University asi bano ba yamna afa thakam da pukhan na hona gani fongdo ki mark na makha taraduna University asige oina UGC na thadar sel gi award palaite loinana department sing amasung oza sing ano project paikhat na ba seminar paper published town masung atop academic thabak sing sathan haiki Manipur University ki anawa bhisebu Manipur University Teachers Association mutana taram na okay panma yabade Banaras Hindu University Varanasi ki economics department ki head oina thau puramba Professor Adya Prasad Pandey bu ngarang laibaga sigi president na Manipur University ki anawa vice chancellor oina hablaki bani. All Tribal Students Union Manipur Achum Gilising Makada Manipur University Academic Council na University asige reservation gi niti niyam singda semdok sadok gi mayok urkul da wakat khongchat amasat kre wakat khongchat aduna mafam anida gi laktun tangkul nagalong ground punduna pangthokiba mifam da tribal mahiro sing hak sing mapung fana fangdir fawo khongjang sing leptana sanction ki gani hana asum gi general secretary Varayo Satsang na paumi sing da fongdoki Now, from the office of the ATSUM, we are going to fight till the end until justice is delivered to us. The Tribal Students Union, inclusive of all the apex organizations based in the Hill, will not rest until and unless the issue of reservation is solved. Manipur University da CEI Reservation ki Admission Amendment Act English singani taranithoi satna lohaiduna All Tribal Students Union Manipur asumna talib demand mu sagal aduna Joint Student Union of Churachandpur District na Churachandpur da miyam gi oiba khongchat amasu satkre rally da school tara humdoi gi lakpa mahiroi listing tararon sar yaki matung da wakat loi sing aduna Churachandpur gi DC Lonwen thang haukip IAS ki kuthang da India ki President of memorandum amasu pisin ki Manipur Pradesh Congress Committee ki volunteers singna India ki Prime Minister Narendra Modi ki effigy mai thaki ba yamna saukotab thawong ni hana BJP Manipur Pradesh Legislature Wing leader KH Joy Kisan fongdokre wafam singa si Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh na sinduna Save Youth Root Out Drug Smugglers hainwa motorcycle rally amanga si pangthoki ba aduga mari lena na fongdoki bani KH Joy Kisan hai urkhul da Manipur ki Chief Minister ki mathakta attack toroki ba BJP Manipur Pradesh condemn tawkre lona yaning da fongdok lai krabani adu yamna laibak thiba mongda Congress ke volunteers sina laibak asigi mapi mapa odiba Prime Minister ki effigy mai thaba sina party asigi mathong hoktaba thawong sing adu mai ekseng na tak le fongdoki Manipur Pradesh Congress Committee na akhoi gi Prime Minister gi muti mai thaba haiba simang na khoi Congress ki moi khudemak se uncivilized oiba barbarian oiba mewing atan haiba se akhoi kuna muna hujik khangle Prime Minister na ngasi bobugi manungda chai ani makai palakpada ma ki mathakta crime amata thokte ma ki mathakta akhoi scandal amata thokte haiba se BJP Manipur Pradesh na haiba nate masi lebak myam na hairabo phomni ma ki mathakte scandal amata pothok bangamte akhoi gi AICC की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी माँ हुजी करीदा चेनरी नेशनल हेराल्ड केस ता माँ हुजी जमी Thawal District Manung Channel Eba Chawayam Higher Secondary School Complex tagi hoduna satkeba BJP volunteers sing moto rally adu BJP Manipur Pradesh ki President KS Bhavanandana Lamtha ki Lonan Imphal West ki Thangoi Ban Tarun Kunda loishin ki rally adu the Manipur Pradesh ki executive member sing Youth Morcha ki President amade volunteer amade miyor kya na saruk ya ki
Manipuri Naharol Mayamsi, drug the Laichuraba, Akwin Naharum Amamale, Naharun Jingsi, Moide Draki Kanosaki Kanzai Badugi, Madugi Tim Nimaru and Aquina Zata Zaribasi, Manip Akwe BJYMG leader, Akwe Somojina Luchingaga, MLA Honorable MLA Jokisana Maruina Luchingaga, Nasigi Akwigi releases Zatazabani, Adu Nasi Zatariba releasing Matung Dagidi, Akwe Manipur Sida, Akwe drug free web society ma, Oregani Habigi Asasida. Akina maka akina chathajabe rally Nakalamuramda ngasi pangthokiba motorcycle rally edu mari lenena BJP ke lusingba yumkham irabotna Imphal International Airport agi yamlabda drug fagat kiba thaudokta praman bi ngamlabdi Manapi Gana Manipur Chief Minister and High Kiva from Tabak Onto, Drug Fakiva Inspector K. Ranjit Luching by Special Investigation Unit, Mutat Kibaki Matang, the Home Department, Tumina Lady Baki Madam P.U. Hana, Demand Torokli, Lusing Bash High Airport Drug Case Kamari Lena, Tongan Lup Taramanga, Mutna, Manipur Chief Minister, the Taudoka Matang, Tigat Pinan of Hajaruba Matamda, Chief Minister na Taudoka Matang, the Praman people, Gamla the award Pigabo from Tamlaki, Adubunga City, Watoka Matang, Case Satari, Lona Sena Bamio is the Matakta, CBI and one pong Satab Lakre, Chief Minister Miam Tamki war from the Tabak onto Wana, you come Irabot and demand Tauki. Karen Hazimagi, Inspector say, my unit to do little was in Matak Kutuk transport to Toyaba. I think Tang Tarani Toida, that means on the following day, Taramatoki Hagnoala, but there was special intelligence in say, Modo abolished however. State Home Department neither constituted the special intelligence unit nor abolished Hydra Morishegno ever. Still I demand he should reward this money to this 15 non-government civil organization whom he promised to give award. Other talk with the Muimasamsa Yauri. Mamang Sahi August Kuntra Mathoy the Churachanpur District in Manungdalaiba Congress MP of the MLA Sing Yum Maita Kibo anti-drival bill Namada, boat limning Basina boat can, one of the Insilag Malihana, MPCC treasurers or Sugno Assembly constituency MLK Ranjit Nafondokre, Wafamasingasi Hangang BJP Mandalgi Taumi Weramba Mioid Humpunito in MPCC that York Pagalona Makoi Opagi Torum the Ranjit Nafondokimane. BJP State Executive Member or number Y Mangi Amadi BJP Imphal Iski Vice President or number Tanatana Upa Adaksa P. Sundaria on the Congress Party the Europe Toroma da MLA Ranjit Pongo Kibada Churachanpu the Mu Mapan Siki Badu Labak Tibane at Makoi Arabu Matomangam Pangtok Raba government Kimake the Honabayaba Honaduna Lakli Mapamaduki Ayamanaso like it Singa Aroba Matomangam Pangtok Ayaba P. Rabane Adu Lupa Manayada Badagi Housing Power Aroba Matomangam Pangtok and Laki Banhadi. Makatana High Lakatur Betaramatoisu Manipur Bidan Saba election da Congress Party na seat Kuntrama Palom Soidana Fangduna government Amukhana Pai Gani Fondoki. Government me Haidana Dozer Toroka Takai we are on a dem Sasan Dogusi, I got a high with the Yamaluba. And the second Mayam Sina, my Pidaki Majawi, the Manipur to wine of Honorable Mayam Sina was see, Engel putting Motik in Sullivan, see Tow, Aduto. At the same way, Thomas and I get Georgia positive anti-drive-in bin Namado Kudum Saba, Loga, election living by Boti Kar, Bopazana Yadu, Krana, election Gidonta, Masi, Toga, Vodka, Madonna Sana, Mansella, Bottom Yawar, but therefore the Marpans. Who's it? Georgia put the city Lava, Tongan community, I see, Margi, Baitegi, Cookie, Lady Mayam, step right on Vector, Remaning view. Except community, I want to let the body shape on all the Iramdam self-help group ki miyoi silang asilita iba chutek talaiba BJP Manipur Pradesh ki office to Thomson kre loinan self-help group ki member da oi da bangang ba salam zoi ki matak action lo biyo haina demand tau kre ngasinung tilpung ani makai tab adu aida nupi kya man BJP office sanguna party as ki president unagyan taksin ki adu nupi sing adu security personnel sing thinki nupi sing aduna sel huran mada chenaba wangoi kendra ki hana ki MLS zoi BJP na yokatuna thambi kano Namthak Toraga Sel Lotopa ex MLS Zoy Matak Sairak Piu Hana demand Tauki. Panbayaba Mana Wainam Songbung Iramdam Self Help Group ki President Amadi Treasurer Bu CBI na Paisa Lotok Yaduna Kaukat Kib Lai Krabani, Luna Self Help Group Asina, Bank Tagi Loan Gesenfam Lokib Lai Tiana, Pongdo Kibasu Lai Krabani.
ngasi laksei jidine mana toriba pose karino haiba thidok piu adugo akan be action lokhat piu akhoi di lon je laude akhoi da singo haina mana lai je maram su cha cha de akhoi lon laude haiba sini hainje ningi je BJP gi office ta amta thigat piu akan be action logbi yu na haiba laiba ji BJP gi office ta akhoi na hauji Manipuri ya awamba Sakta mama pora ibani BJP Congress muthalaji BJP da bo pira je haiba ihou je leiraga BJP gi mire tike tanari ba siri saram joida tike PB da na ba haidana ma BJP gi mire oiba da matik cha di haidana aina ngasi phongdok chari Scheduled Tribe Demand Committee na tha asik tang kunmari dege haukiba signature campaign ngasi su makha tana sathari ngasi upung tara tabu matam dege hauna Imphal gi BT Park gate haukiba signature campaign adu miyoi chamanga hen bana sign tawduna campaign asibu mapung phana saugat ki haiba campaign ase tha asik tang kunthra fo Imphal gi BT Park ta sathagadori panba yabadi ngasi fabu campaign asigi saruka moina miyoi lising ani hen bana Scheduled Tribe onan ba sign tawkrabani Claims and Refutations Compilation on Inner Line Permit System Haidabil Larika Sigi Publisher Amadi Editor da Legal Action Lokot Kanihana Torambadu Handok Lehana Coordinating Body on Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STDCM na Chirol Amada Kangalakli Matanga Shada break Malazage Manipur Amadi Malim Tongan Tongan I Pau Single Loinana Equi break the Gamna Tuna Hanjarke Impact News Pu Miging Tadun Lebu Agi Tamuina Achit Pathasaba Tamseri Sri Kumar Jewelers. Yumda Sumlay Raka, Kanbanadi Kanarui, and Wunda Luna, Tina Craven, Wakal the Wagano. Lao, I could do Pasarinase. We have get Pamba design Pudigo, so we didn't apologize. Sri Kumar Jewelers. Peng Bang Aton, Peng Bang Aton, Pangbiragani, Ningol Chakobugi Mangu in Namapumari Faraba, Pengba Amadi Ngaton, Ningol Chakobugi Damak discount supizeri, Ngaton Keji Manga lay with the Keji, I'm a free, Pengba Keji Tara lay with the Keji, I'm a free the pizeri. Akak Navamatamni, Nasimak Lingshin Birokton order to be ho, Pangpam, S. Tomba and Sons Pengba Farm, Hyang Tang Bazaar. Diwali amasung ningol Chakobugi special discount pizzery. ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi Thangmaiban Mesnam Lekai opposite have ground labor store da Diwali amasung ningol Chakobugi special discount pizzery. Nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhu khuding makki fizol sing fangbigani. Ngasi maglengsin biraksi Wills Lifestyle store Thangmaiban Mesnam Lekai opposite have ground. Ngasi maglengsin biro Diwali kumhai amadi ningol Chakobugi manguinana Ningol Singna set Javada Pakjaragadaba, Pijet Lighting Kaya, Silaima Emporium, Singjamay Chinga Mangka, opposite Oinamler, Ngasimak Lengshin Biro. The first urban cross hatchback, Datsun Ready Go, with 800cc. Subnatagi Lak Anigalising ni Punipan Piba car Asigi features Singdi, ground clearance 185mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Bukto Bihoro, Gariasi, Ngasimak showroom the Laktuna Lady, test drive Kidamak, Lengshin Birao, Island Nissan, near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Break matungda mayam bo man taram na okchari loina bulletin asigi makhata pausing miyam da pijari Imphal West Police na sai isi ko na fagal khibal lagaw maru sing lana season balaite mafam chana dispose dorgani haina SP Imphal West en heroes na phongdo khrei ngase Imphal West Police Headquarter pangthoki pawmi singa unaba thorama mada en heroes na Diwali amasung ningol chako bukumai gamari lenana Imphal West ki mafam kya pangthoki gambling makhalasi thingna na chayol ani gi mamangdagi Imphal West district ta akhan na drive sathaduna laki hari handak sahi ko na lagaw maru set Sani Kun Gapis Kuntramapan District Asig Manung Channel Labor Police Station Singna Fagat Pangamle Kumayasina Loidru Fobu Makatana Drive Sathakigani Haiki Panbayay Imphal West District Police na Mamang Sahi English ni Tara Mangada Lagaw Muru said Sahum Tara Fagat Pangam Kibane Mara Makatara Duna Kumay Sing Asiga Iroinana Quiraman Kaitel Pauna Kaitel Amsung Tangal Kaiten the Miam Port Say Labada Hena Kudung San and Anova traffic regulation Mata Asig Kunma Pandagi Matang Taki Amafawa Satnaragani Fongtoki Kaitel Singasida Toning the Toto Watok Sing Toktan Naba Akanaba security arrangements to Tauragani Fongdoki
Singnaningai oiba port zai gari na singba lairabadi police ta information pibiduna crime laitaba district ama ohen na hotna bada miyam na mateng pangbi ohana sumang apil tauki lorena makal amatagi crime thoroku matamda Imphal West ASP control room gi mobile number 8413964486 ASP Imphal West ki 94360384004 amasung additional ASP SDPO amasung OC singda phone tawbirakna naba mahak na miyam da apil tauki अकोइना तौजरिबा सिक्योरिटी अरेंजमेंट सिगी मरक्ता पब्लिक तगिसु अकोइना सपोर्ट खरा दुम पामजै करिगुम्बा अनअटेंडेड ओइबा करिगुम्बा सिंगनाबा पोट जै बैग वेहिकल लेरगदी अकोइ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ता मतम साना पाउ पीबीयू यामना थुना अटेंड तौजगनी एनीबॉडी कैन कांटेक्ट एसपी इम्फाल वेस्ट एडिशनल एसपी ऑप्स एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर एसडीपीओ इम्फाल ऑल ओसीज मयामगी सेवा की दमकता लेबनी मयामना पिरकपा कोऑपरेशन का लोइनना अकोई इम्फाल सिटी क्राइम थोकतबा प्रॉब्लम लेतबा म ओहेनसी हौजिक त फंगबा पाव मदा एनेशन आईएम की कादारमा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएच बिक्रमजित के लुचिंग मखादा सथखिब ऑपरेशन मदा फागत करे एनेशन आईएम की कादारदो ngasi numitang waram pung manga taba matamda TS Bikramjit ki luching makata Imphal West Commando ki team amana thiba hum ki thabak satharingaida singjamai singa makhong dagi fagat ki banei farab nation aim ki kadarado ukhul district ki singai subdivision ki pauyi village dagi faning kui kapai sai nifuni thoi apokpa sangrai kan kapai housing doila len ki vetani hotel laibani hari magas nation aim ki Hebron da laiba self style home minister ahaw racing ki makhada thabak tawbani hari loirana फानिंग कोई कपाय से इम्फाल मनुंग लरीब दुकान सिंह के सेल खोमगट पदा सेनब मी ओइनि हारी अतेन मतम की मनुंग फिश फार्मिंग प्रोग्राम की मखादा लाखलिब अक्टोबर 19 खाबी बम दियारदा ngaगी मेला मा पांगथोक लगन हैना ICAR लम्फेल पाटना खंगलकली सलिब था सिगी कुनिथोइदा पाखुलुन पामई कौबा मसागी सही तारा हुमदोरम तंगाइरब नुपा मसा ममा क्रे हारिब नुपा मसा से फीट मरी इंची मंगा मु वांगी मसम मुय मदि तेन कई ममाई कोइदा नै महाक न थोकिबा मतमदा अंगांगु मचुगी खोंग्राव असांगबा हिगोक मचुगी फुरिट अमसुंग सैंडल तोंकी नुपा मसा से तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की गदाइलोंग वार्ड नंबर 4 दगिनी अदुबु चांदेल डिस्ट्रिक्ट की सुगनु द लैबा जाउबेंग खुल की मखुरा सिंगी मयुम द लैरमबदगी मफम खंगदरा मांगखिबनी कनागुम सिंग थेंगना Sailal Imphal की toll free number 1098 नत्रगा मा की अपोकपा अमुजाउ पानमई फोन नंबर 8133817524 नत्रगा मनांगना पुलिस स्टेशन द पाउ पीबी नबा चाइल्ड लाइन इम्फाल न चेरोल मदा खंगलकली Chief Minister की उखुल खोंगसत एम्बुस तौरखिबा दुगी मखा तारकपदा मथौ निंथिना पांगथोकते हैदना पुलिस पर्सनल तराबु सस्पेंड तौखिबा दु मरम सादे हैना इंडिजिनियस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कंगलैपाक इपाक की चेरोल मन खंगलकली गवर्नमेंट सिना मतंग मतम साना तौगदब थबक सिंग तौद्रगा मरा लैतब सिपाई सिंगदा ताइनब की थवंग अदुमक थिंगल ताइनब ngамद्रगा नासेखोंग ताइनबनि हैनासु चेरोल सिना मखा तारकली Statistics Department पाइखली बथबक थौरम सिंगी मतांगदा नोमगी ओबे अवेयरनेस प्रोग्राम मंगसी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लैबा कैराव बित्राद पांगथोकरे डिस्ट्रिक्ट Statistical Office Imphal East na sinduna Kairao Bitra Community Hall da pangthokiba program asigi matangda District Statistical Officer Imphal East ki Sub Inspector Mutum Sanaya mana phongdokibada laibak amagi economy lepa haibase laibak asidi paikaliba thabak thorom singi apunba data khonggat labatung da lep kadori bane masigi matung ina sel thumsu lep kane hariba data natraka report khudimak Statistical Department na paikhatli masigi matangda miyambu matik sana kanganan bagi pandam the awareness program mas pangthok pani phongdoki Ministry of Information and Broadcasting ki makhada Press Information Bureau na sinduna ngasi Manipur Press Club tahanbo ina nomagi obe rural media workshop ki thorom pangthokre PIV ki media and communication officer Loitam Prem Latana ngasi pangthokiba workshop ase Ministry of Instruction ki matung ina
India ki state singna PIB na sinduna pangthokpane workshop asigi matengna media ki khutangda lamdam asigi manung hanjin lairiba khungang amade singi khul singda India government paikaliba tongan flagship program singi matangda marikchum I pau yahun nabagi pandam thamli hana phongdoki workshop adu mari learning session ani thongna resource person kana rural media ki matangda wangang ki scheme mayam flagship program scheme mayam je akhoi ki media singda moisi mamat tana khangana naba अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिना दरकार ओइरे हाइबसी खंगबदगी अखोई स्टेट सिदा मसी तौरो हाइदना सिलकपनी अदुगा मणिपुरददी मसी अहानबो ओइना सिनबनी अखोई मीडिया सिंगसिना अखोई फ्लेक्सिबल प्रोग्राम सिंगसि फजना ममताना खंगद्रगदी प्रोग्राम अमगी मखोइना हेंग रिपोर्ट पिरकप मतमदा यम फजना ममताना अखोई पेपर द इरकपा ngam man leiba haiba tare ta singna hairagadi aduduna khara phajana khoi topic che khangal laga digest da honna ba dung machin ba program ni rural media workshop CMC Nursing College के आनब convocation कम graduation day की थौरम पांगथोखरे कोइरेंगे दिलेबे CMC auditorium द पांगथोखबे थौरम दुदा अथोबि मिथुंग लेन ओइकेबे deputy chief minister गायखंग अमना अफब खुनाय अम सेमन न होदाबद nursing college सिंगी साउरबु थौदांग लै फोंदोकी college असिगे अफब माहिरोय अमसुंग college असिदगी pass out तौरबु माहिरोय सिंग द मनामथुम येंथोपक लोइनना पांगथोखबे थौरम दुदा medical directorate की joint director of nursing Vungzanem Balte amasung Imphal ki Archbishop Dominic Lumon Didi susar yaki Ramji Youth Club ki nauna sab sanglen ngasi hauna bi matung ina Social Welfare Minister Kumari AK Mirabai Devina miyam da khusi nakre ngasi ki thormo the Manipur State Commission for Women ki member Ranjita Golmaya made NS Nilima yauna miyoy kya nasar yaki Lakadurba Manipur Assembly election da journalist amasung academician singsu candidate OIBU haina Aam Aadmi Party AAP Manipur ki chairwola mana appeal tarakli Lakadurba Taramathoi Subu Manipur Vidhan Sabha election da Uripok Assembly constituency da BJP ki candidate one election thengnagani hana thorakli bi nupi candidate Laurembam Lotika ki election campaign ngasi da haukre election campaign adu car rally mari poster campaign ama galona haudoki car rally adu Uripok achom lekai daleba Lotika ki yum da hauduna Uripok Assembly constituency ki mafam sin mathungna satki punamiyo lising amrom saruk ya ki car rally adu ki saruk ama oina langol lambi ki hausik wari be phibam sing yangshin ki lona rally adu amuk halak laba matungda Uripok asom lekai akoi bada leiba yum sing sangduna poster campaign sathaki raga ai BJP ki ticket tharaga BJP da ai election asi fight tawjage na aina ningjari basi Uripok ta leiriba sothariba imai iben sing naha sing thabak phangdaba langon gi lambi phawrubada sathina nungai taba phawi aduna sugumba sothariba sing se ai ngaming hoi ai hona jage aphaba tawjage praja gi seba tawjage haiduna khanduna BJP ki ticket asi ayak thajabani ai phangbasu oigani na thajai leader sing na nupi da ticket pigani akhoi nupi sing tangai phadana akhoi nupi khara da orsu Manipur gi handak laiba election asida akhoi fight to hongani yamdrabada party gi oina 33% ticket pigani haibasu leibana ai masigi asha sida ai MPCC की सेक्रेटरी जोतिन वाइखोंग योम द पांगथोकिबा थांगोबन ट्राइबल डेवलपमेंट कमिटी महिला कमिटी में यूथ कमिटी की अपुन मिफम मना हौकिब अक्टोबर 19 की चीफ मिनिस्टर की उखुल खोंगचता अटैक तौरखिबगी थौंगबु यानिंगदब फोंगदोखरे हना चेरोल अमदा खंगलकली CPI ML लिबरेशन मणिपुरना यानिंगदब सु फोंगदोरकली Mayang Imphal Kendra ki local area development fund local MLA na lana sizina kiba laiti hana local area development Mayang Imphal beneficiary committee ki maikai ki thamlakli Mayang Imphal contract laiba ibudo lai awang masora ren ki laibung the pawmi singa unaba mada local area development Mayang Imphal beneficiary committee ki member Mayang Imphal Block Congress Committee Media Cell Committee ki Chairman Thaudam Modhuna hai Mayang Imphal Kendra ki oiba sakwa thaurang ki thabak thauram sing local MLA ki miyang makhada local area development Mayang Imphal beneficiary committee na miyam gi apam gi matung ina matam gi oina pangthok tuna lakli committee asina ngasi fawda tarok ki thabak thauram sing gi matang Mayang Imphal Kendra ki miyam khangdana loinana makhoi gi apam gi mayok ta tawki ba mata laite adubu lanai mioi kanglu kharana rajniti gi oiba khudong sab launa na ba aran bi prachar toba local MLA gi mayok ta local area development fund lana amade lanai khudong sana na ba season na ba hotna re hari ba si laibak thi bani handaki time sida Mayangpal ACG oina thadarak pa local area development fund si minister na lan sini amta leiti jaga jaga to leiriba prajasing du gi apamba matungina makoi gi soisang yaroga committee ge tanaraga aikoi
थबकसी लोइनमक तवी मिनिस्टर ना लोकल एयर डेवलपमेंट फंड की लुपा में सोक लेते लुपा में चातो की लेते अदो कईगम लोकल एयर डेवलपमेंट फंडना प्रोजेक्ट खरा चुम पाइखलक मतमसिदा कईगम अवाट फलादी अखोई मिनिस्टर की पॉकेट की मागी आउन पॉकेट की पैसा पुथोगा हारिबा थाबकसिंदो लोइसनबा तौबी Government की स्कीम सिंग अमदि तोंगान तोंगान में लोगी मखादा फंगबा याब हक सिंगु मियाम ना खंगननब की पांदमदा पुलिस डिपार्टमेंट अमदि अतै डिपार्टमेंट सिंग खुसमनदुना नुमित निनी की ओइबा मास डोर टू डोर कैंपेन अम लाक्लबो नवंबर 2 अमदि अहुमदा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिंग मक्ता पांगथोकलगने हैना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना सेरोल अमदा खंगलकली हौजिक सानबगी पाउदा कुनमाथोई सुब थांगजम बीर चंद्र अमदि माइपाकपी मेमोरियल Winners Cup ngasidagi Khumal Lampak Artificial Turf Ground sanaba hokre All Manipur Football Association gi makada Khumal Lampak ke Artificial Turf Ground da home and away basis ta sanaga da football tournament asigi ngasi Imphal East District Football Association gi football team ama weriba Rising Athletic Union Laring Mum Laikai gi home ground weriba Khumal Lampak Artificial Turf Ground da District Sports Association Bishnupur ki team ama weriba Youth Social Welfare Association Utlobu Panjal ani ama da maiti pi bangam ki Mesa da mai pakraba Rising Athletic Union laring imum laikai gi sanaroi mayon kaping amasung e kisan ani na mes ki yang kai mangam di yang kai teret su minute singda panjal amam chanki maiti or Youth Social Welfare Association utlau gi amatang har panjal laduna humputra su minute el prem jin chanki thas ki kuni panda sai takyelda Youth Social Welfare Association utlau na yumbu oiduna Rising Athletic Union laring imum laikai ga lamba taunargani Anisuba Manipur Open Chess Tournament ki ngasi ahum sub round sanab loikre Khumal Lampak Sports Complex ki Kangsangda Manipur Chess Association sinduna sana ki open category ki ahum sub round sanab loiki ba loidana L Lal Gopal KH Sanjoy and Bankim A Fallen Y Sankar E Sasikanta amadi Saifshan Hyderabad Chess Chanaroi Tariat asina point ahum phangduna satharak liba tournament asida mangjil thaduna chatli Thasi ki kulumdari sanab hockey tournament asik open category the Swiss League round mapan alone under 15 years dana Swiss League round manga sanaragani championship asida nupi masa sanaroi mari yauna open category madi under 15 years ki category ani asida sanaroi chama sun ani na saruk yari hayang tournament asida saruk yari open category ki sanaroi singna mari super round sanaragani Sahi Taranipan Makagi Junior Men and Women All India Open Canoe Sprint Championship English Singani Tarataruk Madi Mangarak Suba Nupa Madi Nupi National Dragon Boat Championship English Singani Tarataruk Lakliba November Taranipan Dagi Kun Fawa Udaipur Gi Fateh Sagar Lake Pangthok Lagani Canoeing Game Bu Lebak Sin Matungna grassroots level Lagi Yokatna Pandam the Championship as Rajasthan Kayaking and Canoeing Association Indian Kayaking and Canoeing Association gi mieng makada pangthokadabani loina tongan tongan makang nupta pangthokadaba championship asida Manipur team ne saruk yaro kadabani pam de nupi punna heroi kunthra taruk amadi N Austin Gambir Khumbong mayum amasung RK Khedabuna mathangsina course manager amadi official oina khal lehana All Manipur Canoeing and Kayaking Association gi secretary gi chirol amada khanghalakli Kuntra Mathoi Suba Junior State Level Archery Championship ngasidagi pangthokpa hokre Manipur Archery Association sinduna Khumal Lampak Sports Complex ta ngasidagi pangthokpa hokiba championship asige Junior Girls Individual Indian Round da Sika Unit ke Archer CS Devia BCAC Unit ke Archer W Maleshwari amadi YAC Unit ki Archer L Tomthin Nganbi hariba sanaroi ahum asina first second amadi third position taki Championship asigi event am weriba Indian Round Individual amade team event ani asida nupa macha archer yankai ni thoi amade nupi macha archer kunma thoina athoen tanari hayang championship asigi makhata Indian Round elimination amade team event singi makhata match sing sanaragani Taramathoi Suba Manipur State League ngasi mapal kangjibung sanagadaba yankai manga amadi yankai taruk suba league match animak yaithokre hari ngasi KS Ingocha Singh Memorial Trust ki senthang makhada All Manipur Football Association sinduna chatharkliba State League asigi FC Jalen Shada Hills amadi Nako Nambul mapal loinana SSU Singjamai amasung USA Kurai ani na sanagadaba match singadu nongsingi phibam phatabna madam oiraga hayeng oina sanaragani haina All Manipur Football Association ki General Secretary na thadrok pasero lamada khangalakli Loinan matanga soida bulletin ase tension jadring mangoina headlines amona tamjari
Lamdam asig mahiroi sing na mahi masing tamad apan mapidan na ba Governor Dr. Nazma Heptulana miyam apil tawkrey. Manipur the Larib Nation and Kem Singh government at whom matam na takpok mahawragan ni Hana MLA Dr. Ai Ihon binapong dokray. Congress workers na ngarang Prime Minister di mitam may thagi may thawong BJP ki thawmi sing na condemn tawkrey. Manipur University ke nauna kan karwa Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey ngasi lagi BCO na thawpu bahawkrey. Amasung phagalakibal lagaw marusing lana season na balaite mapamchan dispose tawragan yan ST Fal West and Heroes in Fongdokray.